موفقیت اسپانیا سال 2010 برای دسته‌هایی که می‌خواهند کامیاب باشند درسی است. نفری آرام طبیعت لازم بود که ارزش‌های عمومی انسانی نه تنها در فوتبال بلکه در حیات داشته باشد. سرگذشت موفقیت اسپانیا در سال 2010. فدراسیون فوتبال اسپانیا 12 سال قبل قرار برآورد که موفق گردد و پتانسیل گروه فوتبالبازانی را که استعداد خوب داشتند به حد اکثر رساند. در هر یک نسل ما فوتبالبازان خوب بسیار داشتیم، اما مانع‌ها پیدا می‌گردیدند و آنها موفق نمی‌شدند. برای بهتر کردن نتیجه‌ها فدراسیون باید به مثل باشگاه فعالیت می‌کرد، با دیرکتور فوتبالی و ایده مخصوصی که در هر یک گروه بازیگران به کار برده می‌شد. اصول بازی تیم ملی باید انتخاب می‌گردید تا اینکه فوتبالبازانی با آن موافق به دسته جلب گردند. فلسفه به ما کمک کرد، اما غیر از این فوتبالبازان با مهارت نیز سبب موفقیت ما در مسابقه‌ها گردیدند و مثل جام جهان یعنی جوانان تا 18 ساله، 19 ساله و 20 ساله. Group of players which allow us to win tournaments, European tournaments and World Cup tournaments in the under 18s, under 19s, under 20s. در олимпиадаи 2000 хави, пуёл, албелда, марчена, тамудо, ман ва дигар бозигарон якҷо бозӣ мекардем. эҳсосоти махсусе моро фаро гирифта буд. баъд ин ҳама шумо ҳамдастҳоятонро мешиносед. медонед ки ин бартари махсусе медиҳад. سبب موفقیت سال 2010 این لوئیس آراگونس است. آراگونس نفر سرنوشت‌ساز اسپانیا در سال 2010 بود. او خردمند و نفری بود که روحیه فوتبالبازان را قبل از به میدان برآمدن عوض می‌کرد. او میگفت 1 2 3 غلبه غلبه و غلبه. این فهمیش را او در تفکر فوتبالبازان جای داده بود. بسیاری از فوتبالبازان می‌خواستند که آراگونس در تیم ماند و ماندن او بهتر است. ویسنت دل بوسکه باید این فکر و عقیده فوتبالبازان را عوض می‌کرد. ӯ масъулияти бузург дошт, зеро ба дастае омад ки на ба как ҷоизаеро соҳиб гардида буд. агар шумо ба дастае равед ки то омаданашон муваффақ набуд, пас ба номуваффақиятҳои шумо он қадар аҳамият намедиҳад. ғалаба дар чемпионати аврупо масъулияти мураббиро дучанд мекард. او صادقانه از فوتبالبازان پرسید شما چی می‌خواهید؟ بازیگران گفتند اگر اویلامون با ما باشند بسیار نغز میشد. میخواهیم که مکانی برای سیر و گشت و استراحت داشته باشیم. معمولا ما برای قهرمان جام جهان گردیدن و در بازی‌ها ظفر یافتن توجه خواهیم کرد. بعد چند این خواسته های فوتبالبازان عملی گردیدند. макони мо мисли манзили донишгоҳҳо буд, зеро ҳар як футболбоз ба худ ҳуҷрае дошт. мо якҷо будем, ҳама роҳат буданд ва якдигарро назорат мекардем. ҳар шом ҷамъ мешудему ба бозии компютер машғул мегардидем. чизи хуби ҳамеша якҷо будани мо буд. мо оиди бозиҳо ва бартариву камбудиҳои бозиамон ҳарф мезадем. мо аз ҳамин паҳлӯҳо моро ба як оила мубаддал гардонид. донистани ҳар як шахс баъдан дар дохили майдон ба шумо кӯмак мерасонад. جدایی میان فوتبالبازان ریال مادرید و بارسلونا این افسانه است. هیچ گاه در منتخب اسپانیا چنین نبود. اسپانیا این از یک گروه دوستان عبارت بود. اسپانیا مدعی جدید، مدعی حقیقی برای قهرمانشوی به حساب میرفت. سالهای قبل فوتبالبازان خوب بودند اما برای پیروزی چیزی نمیرسید. در یکمین بازی جام جهان ما از شویتساریا مغلوب شدیم. каме бахт ба рӯи мо нахандид, зеро бозиро идора мекардем. голро онҳо пас аз якчанд расишҳо ба самар расониданд. матчаҳо ба таҳлука наафтода буданд. барои муваффақ шудан моро зарур буд ки дар ду бозии дигар ғалаба кунем. маълум буд ки бояд бозиамонро бо асабҳои ором таҳлил мекардем. барои ин танҳо 2 рӯз доштем. делбоске гуфт ки ба ҳамин тарз бозиамонро идома дода ба танқид аҳамият надиҳем, ба худ бовар дошта бошем. ин омилҳо бар як футболбоз итминон доданд.
бо Гондурас бозиамон беҳтар набуд, аммо новоста ба аз фишор бо ҳисоби 2-0 ғалаба кардем. Баъдан бо Чили вохӯрдем. ҳама вақт бар муқобили рақиб мо хуб бозӣ намекардем. Биелса бар муқобили мо дастаи хеле пурқувватро омода карда буд. Чили дастае аст ки бар муқобилаш бозӣ кардан ҳамеша нороҳат аст. имконияти тӯбро идора кардан ва фикр кардан бароямон андак буд. гол аз иштибоҳ сар зад. голи аввал ва ҳалкунандаи дидор. бидуни бозии зебо мо ба даври ҳазвӣ роҳ ёфтем. бидуни моҳияти футболе ки дар Аврупо 2 сол қабл ғалаба карда будем. фишор ба мо буд, аммо мо бозии худро идома додем. вақте ки аз гурӯҳ баромадем, ҳама чиз дигар шуд. рақиби ояндаи мо Португалия, тими тавоно бо хати ҳимояи қавӣ. дар даста футболбозони бузург буданд ба мисли Криштиану Роналдо. дарк кардем ки коллективизми Испания аз рақиб бартар буд. гол задан хело мушкил омад. барои гол задан ба Вилля як ҳолати дигар лозим шуд. фикр мекунам ки бозии якчаҳорниҳоӣ бо Парагвай аз ҳама мушкилтарин ба ҳисоб мерафт. мушкили дар он буд ки мо ба даври якчаҳорниҳоӣ баромада будему Португалияро ноком кардем ва дар ин давр бо Парагвай вомехӯрем ки моро муддаи асосӣ барои баромадан ба даври минбаъда карда буд. агар дар дақиқаи 60 аз пеналти гол сар медодем, тамоми умеди мо барбод мерафт. медонистем ки шояд ҷоми ҷаҳонро тарк мекунем. баъдан Икер пайдо шуд. ба мисли ҳарвақта дар лаҳзаҳои асос ӯ моро наҷот медод. ман футболбозам, ҳамлагар. ҳадафи ман дар бозиҳо гол задан аст. вақте ки ҳисоб 1-0 аст ва шумо гол мезанед, ҳиссиёти аҷибе фаро мегирад. бар замин дар даври ҳасвӣ қарор доштан маънои онро дорад ки ғалаба кардед, рақобатро идома медиҳед, мағлуб шудед, мусобиқаро тарк мекунед. дар тамринҳо мо бо як расиш бозӣ мекардем ки ин аз худи мо вобаста буд. якдигарфаҳмии мо дар майдон дар сатҳи баланд буд ва натиҷаи онро шумо дар охир дидед. мо ҳамеша бозии худро заифтар аз Германия медидем. вақте ки ба майдон баромадем, дидем ки чӣ гуна олмониҳо бузургтар ва қавитар аз мо ҳастанд. аммо дар ҷоми ҷаҳон чизе рух дод ва мо тарсро аз худ дур кардем. мо бузургии олмониҳоро як тараф гузоштем. қабл аз бозӣ бозингарон мегуфтанд: германия, баъд чӣ? дар танаффус дар роҳ ба отоқи либоси васкунӣ Пуёл гуфт: агар шумо тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ биёред, гол мезанам. дар дақиқаи 70 ин сухани Пуёл ба ёди Хави омад. ӯ тӯбро ба мавқеъ равон кард ки Пуёл мехост. баъдан Пуёл бо ҷаҳиши баланди худ тӯбро вориди тӯри дарвоза намуд. Huge giant that comes in with a big jump. That was Puyol that heads the ball, and the ball goes in. рӯзи бозии финал бисёр мушкил аст. ин рӯз ба дигар рӯзҳо монанд нест. қабл аз бозиҳои қаторӣ бисёриҳо бо якдигар суҳбат мекунанд ва мусиқӣ гӯш мекунанд. он рӯз ҳеҷ кас гап намезад. хомӯшӣ ба чашм мерасид. ҳеҷ чиз шунида намешуд. на мусиқӣ ва на чизи дигар. танҳо хомӯшӣ ва оромӣ буд. албатта тарс ҳам буд. тӯли 1.5 соат дар автобус хомӯшӣ ҳукмфармо буд. худ тасаввур кунед. ин чизи муқаррарӣ нест. вақте ки шумо ба варзишгоҳ мерасед, мебинед ки ҳама чиз хуб омода шудааст. километрҳо дуртар аз варзишгоҳ ин чиз ба чашм мерасад. ман аз пурэҳсосот буданам бо мушкилӣ нафас мекашидам. вау, ман дар ҳақиқат ин ҷоям. 1 ё 2 сония аз сабаби фишори бозии нафаскаширо фаромӯш кардам, зеро дер боз орзуи дидорро мекардам. Estoy llegando al estadio y recuerdo de que me quedé sin respiración 2 segundos, que me costaba respirar de la tensión y de la importancia que ibas a vivir en ese momento, un partido tan grande, o sea, lo que habías soñado toda tu vida, ¿no? омодагӣ ба мисли бозиҳои пешина буд, аммо каме асабӣ будам.
ин бозӣ махсус аст финали ҷоми ҷаҳон. Имконияти фароҳам омода буд ки шояд дигар чунин имкониятро пайдо насозем. Қаблан каме асабӣ будем, аммо бо оромӣ метавонем ҷоизаро соҳиб шавем, зеро дарк мекардем ки айни ҳол нисбат ба Ҳолланд тими беҳтар ҳастем. پنج دقیقه قبل از بازی فکر کردم که این دقیقه ها هیچ گاه به انجام نمیرسند. آنها عالی بودند. وقتی که بار اول از نزد جام گذشتم، خوش خیال شدم. اما شما به آن دست رسانیده نمیتوانید. من به خود گفتم امیدوارم که دوباره آن را میبینم. امکانات دوباره جام را دیدن نیز موجود بود. هنگام سرود ملی تمام فعالیت ورزشی هم پیش چشمانم نمودار شد. شما درک میکنید که بودن در فینال افتخار است. 50 میلیون اهالی اسپانیا با شما هستند. از 50 میلیون 11 نفرشان در ورزشگاهند و بازی را آغاز میکنند. اوید والدینم فکر کردم که مرا به فوتبال بردند و من در ورزشگاه‌های نه آنقدر خوب تربیت گرفتم. فداکاری که آنها کردند بدون ارزش است. مربیان سابق هم نیز تلاش زیاد کردند تا اینکه در لالیگا بازی اولینم را گذرانم. برای شنیدن سرود ملی و بودن در ورزشگاه باید شخص طالع بلند داشته باشد. Pues del esfuerzo que han hecho mis padres desde pequeñito, que empecé en campos de tierra, sacrificio que han hecho muchos entrenadores. Se te pasa un poquito tu carrera, de tu debut en primera, de todo un poco, ¿no? Se te pasa un poquito y sabes que eres afortunado de estar en ese momento, ¿no? Escuchando el himno en un partido tan importante. مربی هلند سبک مخصوصی را برای شکست دادن اسپانیا انتخاب کرده بود. آنها فوتبالبازی با توپ قرار گرفته را باید زخمدار میکردند. باید این کار را انجام میدادند. برای رسیدن به مقصد خود آماده بودند که همه کار را کنند. زورآوری که آنها در این بازی پیش گرفتند قبلا از یگان تیم هلندی ندیده بودیم. از خشمگین بودن آنها ما در تعجب بودیم. وظیفه که ما گرفته بودیم در حالت رقابت یک بر یک حتما باید غلبه میکردیم، چون که آنها چنین اصول بازی را نمیپسندند. آنها رقابت‌های فیزیکی را قبول ندارند. آنها نمیخواهند درشت بازی کنند. مقصد آنها این دور بودن از رقابت‌های فیزیکی بود. این بازی مشکل بود، چون که سبک ما اداره کردن دیدار و توپ به حساب میرفت. کوشش کردیم که توسط هر دو کنار میدان هجوم کنیم. هلند بازی ما رو باز داشت. ما رو نگذاشت که آزاد و با تو باشیم. این کاری ما رو مشکل کرد. در آن حالت من آمدن او را ندیدم. مقصد من به توپ رسیدن بود. او در موقعی قرار داشت که امکانات دیدنش را نداشتم. تمام دقتم را به توپ روان کردم. بدبختانه این حالت رخ داد که بسیاری ها آن را دیدند. بخت برایم بلندی کرد و من کارت زرد گرفتم و بازی را ادامه دادم. وقتی که رسما را در تلویزیون دیدم به من تاثیر بزرگ رسانیدند. در میدان درک نکردم که چی رخ داد. رقیب خیلی دغل بازی کرده بود. استفاده کردن چنین اصول از جانب هلند غمگین کننده بود، اما نوبسته از این روبن امکانات خوبی گلزنی داشت. حرکتی از کنار چپ آغاز شد که پیکه پاس را قطع کرده نتوانست. روبن حرکت خوب کرد که با کاسیلیاس یک بر یک برآمد. وقتی که دیدم که کاسیلیاس از دروازه برآمده است، یگانه کاری که می توانستم کنم این با صدای بلند گفتن کویریکوچو بر روبن بود. میخواستم ببینم که او گل میزند یا نه. این کلمه بود که یاور مانوئل پلگرینی در ویلاریال به من آموخته بود تا اینکه هنگام یک بر یک برآمدن رقیب با دروازه‌بان و سر او را توپ دادن استفاده برم. غیر چشم داشت این نتیجه داد. کویریکوچو جام جهان را برایمان نجات داد. مفهومش را از پلگرینی پرسید. کاسیلیاس فکر کرد که روبن مقصد پایبازی انجام دادن را دارد. از همین خاطر خود را به زمین هوا داد، اما یک پای خود را بلند گذاشت که توپ با آن برخورد. وقتی که وقت اضافه آغاز می‌گردد همه چیز رخ دادنش ممکن است. با یاد دارم که هجوم را خصوص نوس آغاز کرده بود. او با سرعت بلند توسط کنار راست حرکت کرد.
қувваи ман зиёдтар буд, зеро нисбат ба ҳамдастагонам камтар бозӣ карда будам. Мураббӣ гуфт, ки бояд фишор овараму хатарро ба рақиб эҷод намоям. Иньеста ва Фабрегас мансубаеро созмон доданд. Ба ёдам ҳаст, ки Сеск пас дод ва Иньеста зарбаи қавӣ ҷониби дарвоза иҷро намуд. Аввалин коре, ки ман кардам, ин ба довар назар кардан буд. Зеро варзишгоҳ хомӯш буд. Фикр кардам, ки гол нашудааст. Дидам, ки тамоми ҳимоятгарони ҳолландӣ ба назди довар медавинаду эътироз мекарданд. Ман намедонистам, ки офсайд буд ё на. Иньеста ба назди мухлисон барои ҷашнгирии гол рафт. Тамоми даста дар кунҷи майдон ҷамъ шуда хушҳолӣ мекарданд. Аз мавқеи ман то ба кунҷи майдон 80 метр буд. Дар ҳамин ҳолат ман аз Усейн Болт дида босуръаттар давидаму ба он ҷо рафтам. Lo primero que se me ocurre es de mi posición al córner hay 80 metros. Con el tobillo así, creo que iba más rápido que Usain Bolt. ин самараи меҳнати Иньеста буд. кӯшиши зиёде ки ӯ мекард, натиҷааш ҳамин гол аст. Он сол барои ӯ мушкил буд, на бо сабабе ки ҷароҳатҳо дунболагираш буданд, балки ӯ дӯсти самимияш, капитани Испаниол, Дани Харкеро аз даст дода буд. Ва ғайр аз ин якчанд омилҳое буданд, ки ба Иньеста таъсир мерасониданд. На танҳо дар корномаи варзишиаш, балки дар зиндагиаш низ мушкилиҳо дида мешуданд, ки ӯ наметавонист худро хушбахт эҳсос кунад. Big time. He's not just in his football career, but in his life. He had to overcome that to be happy, and he couldn't find happiness anywhere. дар курсии эҳтиётӣ будам, ки тӯб ворди дарвоза гардид ва ман давидам. Ба мавқеъе давидам, ки он ҷо Иньеста буд, то ки аз ӯ изҳори миннатдорӣ намояму голро ҷашн бигирам. ӯ сазовори ҳама чиз аст, чунки Иньеста футболбоз ва шахсияти бениҳоят хуб мебошад. ӯ голи ғалабаоварро ба самар расонид ва ин натиҷаи меҳнати якҷояи мо аст. маҳз бо шарофати табибони Иньеста дар ҷоми ҷаҳон бозӣ кард, зеро ӯ бо усе ба тими миллӣ омада буд. Ин гувоҳӣ аз он медиҳад, ки дар даста танҳо футболбозон муҳим нестанд, балки тамоми аъзои он нақши муҳимро мебозанд. Духторон, ошпазҳо ва роҳбарон вазифаҳои махсусро иҷро мекунанд. Дар даста ҳамагон муҳим ҳастанд. бозӣ кардани Иньеста зери суол қарор дошт. оё ӯ омода мешавад ё не? ҳолати футболӣ ва шахсияш он қадар хуб ба ҳисоб намерафт. аммо бубинед, ки бо ин ҳама мушкилиҳо ӯ дар охир ба мо ҷомро овард. ман бореам голро дубора тамошо накардам, зеро тамошо мекардам, метарсидам, ки шояд Иньеста гол намезанад. ғайр аз ҷашнгирӣ дигар ҳеҷ чизро тамошо намекунам. агар дубора онро бинам, ӯ гол намезанад. Más bonita que tenemos. No, es que el gol no lo he visto más. No, porque si lo veo tengo miedo que Iniesta lo falle. Entonces no veo más el gol. Yo solo veo la celebración. A ver si voy a ver el gol y lo va a fallar. No lo veo más el gol. No quiero verlo. ин аҷиб аст. бозӣ ба анҷом мерасид, аммо мушкилӣ дар охири бозӣ буд, зеро 3 дақиқаи дигар то хотимаи дидор боқӣ монда буд. баъди голи Иньеста 4 дақиқаи боқимонда дарозтарин дақиқаҳо дар корномаи варзишиам буданд. шумо ба намолаҳва назар карда мебинед, ки дақиқаҳо сипарӣ намешаванд. ҳар сония ба андозаи абадият тӯл меёбад. вақте ки довар ушта кашид, худамро ба замин ҳаво додам. бовар надоштам, ки орзуи дилинтизорам ҷомаи амал пӯшид. беҳтарин лаҳза дар корномаи варзишиам расидан ба ин мартаба бароям натиҷаи назаррас аст. ғалаба дар ҷоми ҷаҳон барои футболбоз беҳтарин натиҷа ба ҳисоб меравад. ин сутудатарин натиҷаи корномаи варзишиам мебошад. аз оғози корномаи варзишиам оиди қаҳрамоншавӣ дар ҷоми ҷаҳон орзу мекардам. дастфишуре кардан бо аъзои оилаамон пас аз бозӣ ва дидани ашки шодии онҳо ба ман таъсири калон расонид. онҳо ҳамеша маро дастгирӣ мекарданд ва дар тамоми бозиҳо ҳамроҳам буданд. дарк намудам, ки барои онҳо ин чизи махсусе аст. волидайнам аз парвоз кардан метарсиданд ва танҳо дар нимфинал ва финал ба варзишгоҳ ташриф оварданд. футболбозоне, ки дар майдон набуданд, ба мо кӯмак зиёд карданд. масалан Виктор Валдес, ки бореам ба майдон набаромада буд. дар итоқи либосивазкунӣ назди ман нишаста тавсияҳо медод. ӯ оиди Криштиану Роналду ва Арен Робин ба ман ҳарф зад. ӯ бозигаре буд, ки костагиҳои бозии маро медид. бидуни шубҳа мо беҳтарин даста дар ҷаҳон ҳастем. тамоми бозигарони тими миллӣ ҷоиза мехоҳанд, ки ин омили муҳим ба ҳисоб меравад. Me aconsejaba, pues Cristiano, Robben, el que fuera, me aconsejaba y no juego ni un minuto. Y para mí, un jugador que no juega un minuto por el compromiso que tenía,
Hombre, estos 6 años yo creo que sí, ha sido sin duda el mejor de la historia. Aparte porque están los títulos, al final lo que manda son títulos. موفقیت اسپانیا سال 2010 برای دسته‌هایی که می‌خواهند کامیاب باشند درسی است. نفری آرام طبیعت لازم بود که ارزش‌های عمومی انسانی نه تنها در فوتبال بلکه در حیات داشته باشد. او می‌داند که چی مهم است و احترام یکدیگر باید در سطح اول باشد. این پهلوهای منتخب اسپانیا سال 2010 بودند. محض همین عامل‌ها تیم ملی را به سطح دیگر برآوردند.